Thutha wa giikaro kia mathaa matano mutongoria wa NASA Raila Odinga agitemania itumi cia kiria giacungirira wiguano wake na President Uhuru Kenyatta kiumia kihituku mbere ya runake Musalia Mudavadi wa ANC, Kalonzo Musyoka wa Wiper na Moses Wetangula wa Ford Kenya, riu arumiriri a NASA no meguthie na mbere na guikara ndumaini matoyo wiguano uria wekiraniirwo. Mtu asitoke hapa akisema yale ambayo sikutaja, tafadhali. Kwa sababu tumekuwa na tabu nyingi ya watu kuweka maneno katika midomo yetu na kuyafanya yawe ndio msimamo fulani. Na hii ni kuleta utengano katika taifa letu. Kuringana na ndumiriri ire thomirwo ni Musalia Mudavadi handu-ini hatongoria runake, itumi cia Raila Odinga kumakungiria wara ikurekererio giikaro-ini gia ciama kuria guthikiririo na thutha ucio riboti ya hamwe irekererio. No na gukiri uguo miario ya Mudavadi nionekanite kwaga ngurani na iria erega kuruta, akimenereria ngirimiti ino amwekinyeire we wendi wake ni ndereti iramukuruhania hamwe na atongoria aruna ngwataniro-ini iyo ya NASA. Tulisema tuko tayari na hata sasa tuko tayari kwa sababu tunataka majadiliano ya kikweli, ya haki, ambayo yatahusisha watu wote, ambayo hayatakuwa ya kuweka utengano katika taifa letu, na ambayo yatahusu mambo ambayo sisi tunajua ni mazito katika taifa letu. Agiaria megwikinyitie giikaro-ini kiu ni Senator wa Siaya James Orengo, uria wari Senator wa Machakos Johnson Muthama, Secretary General wa kiama kia ANC Barack Muluka, Boni Halwale o undu umwe na munini wa mutongoria wa kiama kia Wiper Farah Maalim, aria matanaheo kanya ga kuingira giikaro-ini kiu.